गसाइगाव हाग्रा बिफाननि गोख्रों नाजानायाव गंसे बोलेर' पिकआप गारिखौ दंफांजों लोगोसे हमनो मोन्दों। गोख्रों खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै थांनाय हराव बोलेर' पिकआप भेन दंफांजों बुंफबनाय आयेन बेरेखायै लाबोनाय गारिखौ हमनो हादों हाग्रा बिफान हान्जाया। कुसुगाव हाग्रा बिफान डिप रेन्जनि रेन्जार दीपक बसुमतारीनि दैदेननायाव केम्पिं खालामनानै बोलेर' पिकआप गारिखौ दंफांजों हमनो हानाय जायो। हाग्रा बिफाननिफ्राय S17C15331 नम्बरनि बोलेर' पिकआप गारिजों गाज्रि मानसिफोरनि मोनसे हानजाया आयेन बेरेखायै दंफांनि साप्लाइ खालामगासिनो दंमोन। आसाम पश्चिम बंग सिमानि गलुककाटायाव गारिखौ गारनानै खारलांदों साप्लाइ खालामग्रा आयेन बेरेखा खालामग्रा सुबुंफोरा। पश्चिम बंगनि फाख्रिगुरि फारसे दंफांजों बुंफबनाय बोलेर' गारिया साप्लाइ खालामनो लांनाय जादोंमोन। हमनो हानाय आयेन बेरेखा दंफांफोरखौ कुसुगाव हाग्रा बिफाननि अफिसाव लांनाय जाबाय। আমার পৰা নমস্কাৰ। আমাৰ কুচুগাঁও ডিভিজন পৰা আমি ইয়াত আহিলোঁ। আমাৰ যোনটো ডিপোৰ্ট অফিচ কচাইগাঁও আমি আগৰ পৰাই কৰি আছিলোঁ। যেনিবা আমাৰ যোনটো অভিযান চলি আছে আগৰ পৰাই চলি আছে। এইটো যোনটো আমাৰ আইবান্দাৰ মুছলমান পৰা কোচাখাটি তাৰপিছত আমাৰ মাণ্ডাৰ পৰা যোনটো ইলিগেল মিল আৰু যোনটো চাকমা ইলিগেল মিল আমি এটা চববিলাক চিজ কৰিছোঁ, জব্দ কৰিছোঁ। আৰু আজিও আমি এটা ইনফৰ্মেশ্যন পোৱাৰ পিছত আজি এটা বলেৰ' পিকআপ উইথ যোনটো কাৰ্ড লোড আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াত খুব সম্ভাৱনা আমাৰ এই যোনটো গাড়ীটো মানে বেংগললৈ যাব বিচাৰিছিলোঁ, ইয়াত ধৰিব পালোঁ আৰু কি। এইটো খুব সম্ভাৱনা এইটো জংঘলৰ পৰা অনাৰ নিচিনা লাগিছে আৰু কি কাৰ্ডটো যোনটো, কিন্তু আমি এইটো অফিচত লৈ পেলাই আইডেণ্টিফাই কৰিম কি কাৰ্ড হয় এইটো ভালকৈ, জংঘল হয় না কি হয় এইটো। আমি ড্ৰাইভাৰটো ধৰিবলৈ সক্ষম পোৱা নাই, এইটো পলায়ন কৰিছে আৰু কি।